KTV zon thir tu te in zavain che bai vek ole tung kar chung long tla de sika thil thang lang sar zual te hilo thir rawang o Manipur zo na thak tlang mi te thawa hauna kong zo nei ani MSSC thad like up interbran choile tournament zo fel ani DC NM minister in ADC ho tu te ako Central Wale shoi tu ten va chuam pui toin rat lang ta ne na tan pui na thil pek an hla LDC huam chunga village council pasaria by election nei tura in bo sai na kal pui tran ani Matthew Sarlal din puya kania tu na chan chin kim chang zokin Manipur zo na thak tlang mi ta thawang ho na kong zo nei ani Mizoram chung hun dang terwari long tlai tlom mai por sang sang te huai hotin tholai ni khan Manipur buai na tlang mi ta thawang ho na kong zo nei ani are pakim mun eng khom bua sa Central Wale General Secretary Puja Seprul ming thanga chuan ku ki ching community te torna yan India ram shoi tu the ran ti turana ti lo wanga harsat nei punlun chawani thu soin kan do te nian top chin anei ve the ni tin India sarkar chu min en chin lo turin ate bok Puja Sep chuan kan pi le pu te changa milor nam kan ni thu soin Christianity wangin kan nan hloi kan kalsana nimasala kan thisena hina betla tani tin in dauna emo ral bein huna po mei chele nu naw te kut kan thla ngai lawa venia mei te ho te ro chong kan tisen som pu unaw te chunga rong taka chein kut an thla ka an se san na sale ni ate ya mizo te chuan ram san din tumin ma la thin mai la tuna chon India ram constitution noya Indians ne turin thu kan thlung towa India dan phi en kan in hatlat to ni ate ya ati me la yan digna le zalen na India dan phi tarlan noya yan kan unaw tin him talawa kan du le be se ala theng thelo hi apoi teng se tani ati bok Central Wale General Secretary chuan India ram Prime Minister le present ne langin na siamen India ram chu unity in diversity tia soile tlanan la ni tin achunga cheng Indian te hi kan in enkol dan hoi han kan him talawem ni ati ya Central Sarkar chu notice test ta chu karon enkol tolo turle in tuklang taka state dang te anga enkol veto tura chain Manipura kan unaw te torna hi arelawa apun lun zel ni ro chuan kan nan huya kan lo che to thunangin kan te chuak lawang te soi thei lo ani ati achul pa chuan kan silai tun to te la thain kan unaw te thawang hawa chan chuak tur hian kan che chuak don ni ati bok Manipura thurum thona thlengwang atlang mi te thawang ho nei khomi puya blo ro thanga Vice President Central Wale chong kai shwayen Lai Women Association le MHP sub headquarters long tlai president tu soina nen Manipur le na rap thlak tak thleng an dem thule Central Sarkar le Manipur Sarkar chu thurum thona te top turan du thule Christian te torna chu India dan pui bo chetna ani thu ten soi ani Manipur atlang mi te thawang ho na kong zo hian awin pathian awin tong trai ro na nei ania Manipur thurum thona top thainan pathian ne nan dila euna hian tran puina bom do ne in paisa thotling komi cheng noi kha sang sare zani som thumatling ani te kong zo hian nong tlai ko pui chunga veng sang sang chang ni pui te ne re paki pan khomin kong toning kong zo tel ta chuan Manipur le len na thleng me kan dem thu te remna le mo na om sen du thu te me che ta ra be rong ta kan chunga che na thleng an dem thu ta ziakin an kengin au puya Prime Minister Narendra Modi le ram foi tu dang ten ro tu le Manipur bo le thleng chung chang o ka nei tu ran phut thu te ro re na de ka om theina tu ra ma la tur ten pamphlet thengin au ro na an na ya veng sang sang atanga kong zo te long tlai bazar venga re pakim huna in to khomin in khom was sai ani Manipur tlang mi te thawang ho na hi Longtlai district chung bolpuyan je chong te va chuam pui le bungtang sa ta te hoi hot ne bokin kong zo tel ten thu jek takengin aurol nan nei bok ani MSSC thad like up interbran choile tournament zo fel ani July ni som pani changa khelchan MSSC thad like up interbran choile tournament ni patana football le me chetana volleyball main el na chu ni la ni khana mor bok na nei nen mi football in el na bazar branch choile the champion nen me che volleyball in el na sitlang pe branch choile the champion an ne bok me pe na football he July ni som pani chang khan nong klai vek pu khel mola khel thon nen apum pe branch som pum pakwa tan el na an ma chona a mor bok na final in khela bazar branch choile chuan news he yes1 branch wailete pun pa ngai ne tok pui nuin penalty shoot out 5-4 mga nen champion an ya champion team yan sum fai cheng noi khat ba ka trophy le certificate an donga
runners up team in sum fai cheng sing nga ba ka trophy an donga semi finalist team ni tan sum fai cheng sing khat ve ve dongin long klai veng pui bran chuale ne na fair play awat hlan ne im cheng sing khat an dong boka mi mal lo man che sang sang sem ane bo me che polin na volleyball a bran som pakhatin na nen ma chona thole ne final khel ne in sitlam pui bran chuale chuan final in khela set thum set khat in chonu bran chuale te nen champion ania champion team in sum fai cheng sing a certificate le trophy an donga runners up team in sum fai cheng sing ni ba ka trophy an dong boka semi finalist team ni ten cheng sang ni dongin mi mal lo man che sang sang sem ane bo MSSC tha lai ka pinter bran chuale tournament ni July som phane kan honna nei ne mi pen elna football hom kai beng pui khel mola khel tron ngala ne ya me chen elna volleyball July ni som panga kan khel tron ne in mini sports complex electric venga khel ani college veng long tla ya MCAB ATM thar hon ani zertoni ka Mizoram Cooperative Apex Bank ATM thar chulong tlai college venga ama mo piang te man thei turin pulan nun sanga chairman MCAB chuan a hong ATM hon nei tu pu lan sanga chairman MCAB chuan Apex Bank ATM hon thei ni ta chu lo ma ti thu soyen na hlotlin theina na college bank ko tlang soi tu te pek na lom thu soya ATM chu nei na turang taka ammo tu ten man theina du sakna alana Apex Bank chu Mizoram khotina din tumin malang mek ani thu soyen chumi tu chon central sarkar ro man na siama bozui mek zelani ati pulan sanga chon LDC sarkar ne me puirong an bolna konga thata kan thodun to thule malam huna po LDC sarkar ne thodun tuin ro man nan siam thu soya ame chungchang LDC sarkar thunei tu ta soi pui tumin ro man nan siam ti asoi bok heunan pusi rang sheng bel tu MDC la LDC chuan vemi pui te le mang tang kai tur zong zong te ain lom thu soya mun danga sum la chuak tur sum tam takan sen chin pumpel ani thei tur chu lo ma ti thu soi bok college vem bel tu MDC chu na Apex Bank chu mir thei te ban pha kan ya mir thei ten kan chor chong kai bera an malang na len pek na hero pui le ni atia Apex Bank chu Mizoram Bank a big ani thu soyen mitam sok in Apex Bank hi dor chin tur a chain ATM chu mang tu ten dim doi le uluk taka mang turina cha ani heunan pusilal than puya AGM administration technical report pein tundin huna Mizoram Apex Bank ATM somthung mekin ATM hon tak som ni pasarina ni thua soya Apex Bank ATM Mizoram alu sei chong ATM man thayom chuna ni thule Apex Bank ATM mang tu ten aman manan choi ve ngai lo thua soi bok pusilal than puya chon ATM hun lo man choi lawa lo thei tur college vem bel tu MDC lo khotang shoi tu terwa man na lom thu soyen sombi kal khom ta chunga lom tu soina anaya Reverend Chanchin Moya principal la ha son mal som na in khom ya khar ani zertom ne ATM hon huna yam pu som mel mal som sai lo MCS SDC tu soina na in pula ro pe ka ai ne VCP college veng chon lom tu soina anai bo ATM hon na in khom hi pu si ming tan zola secretary Longklai Cooperative Society chong kai shroyen pusilal than pu chon technical report pe in Reverend Chanchin Moya principal la ha sen pathian ne ATM hlan na anaya Euna MCAB Board of Directors Bill to MDC Pusi Rang Chiang Ale Chenu Pulal Mon Sang MDC Planning Board Vice Chairman LDC Reverend Chanchin Moya Pu Samuel Anna Soma Sailo MCS SDC Chanchin Bumi Te College Vem VCP Le Thop Pui Te Baka Oile College Vem Ban Shroi Tu Tentel Ani Mizoram Cooperative Apex Bank ATM Honta Ke Zingdaruk Achanga Zandar Ko in Karchung Hon Tu Rwa Manin Nikhata Customer Pakatin Cheng Sing Litlang Ala Chuak Thedon Ani Chief Minister Hovin KMMTTP compensation chungchanga thut khom nei ani Chief Minister Puzoram thanga kai shwayen tawthan ni khana pisa kaladan multimodal transit transport project kongpui compensation chungchang rally official poimote an thukhom meeting chun he international highway poimotak indi actis phalak na hnoya tho hi holani thoi te na jang na dom dong tu tur dik tak te ne na jang na dom na pechuak thoi tura Ministry of Road Transport and Highway Chief Minister Mingadio Lekazia ni sentia Ministry Shed Beldu na ipiangte arang na mashilo zel ni senti ani Kaladan multimodal transit transport project kong pui lai wang jang na dom na dong thei tur fin fia hi chung ko za som thum pariatan mek ani meeting han Pusil Ramzawa Senior Advocates Advisor to Chief Minister Punavin Kumar Chowdhury IAS Principal Secretary Backup Environment Forest and Climate Change Department Government of Mizoram Official Poimoten tel ani Longkaya voter te zertir na bei pui thakal pui mek ani Imlen tan pui sang yesom ni pathum lom turatana kongkal nei zo ka voter te zertir na bei pui Systematic Voters Education and Electoral
participation malak na chu Longkai district chunga district election office chuan ngor takena kalpui pui chho meka ni lai ni khan MSSC that lai kap sa ni somni patum kharna le football final khelna siwoi le playground Longkai ya sweep signature campaign le EVM demonstration was sai ani MSSC that lai kap sa ni somni patum organizing committee de thopui na Longkai district election office in sweep signature campaign was sai hian India khole to electoral role in ziang lu to tan MLA in thangpui sa ni somni patuma vote thak ngai tu rein tiam na le India khole tui kumla thing lo le electoral role len ziak lut lo te tan kuman tlin huna electoral role len ziak lut ngei tura intiam na mingan zia nan na tur signature board asang ve siam ania in kelen tura kalta zenga emlen tan puisani somle patuma vote thla ngei tura intiam theile kum tin ve le electoral role len ziak lut nga tura intiam te te signature board ta min sign an vai mi za som rukpangai mingan signa eta ming sign ta zinga changhena wana mi som than chuan in hemi wana than chua som ta hena hian cheng zanga theu hlan an ne euna ni VM mandan zer ten le vote thak chin theina po bo sai ni bokin mi thonem takin vote thak chin in EVM mandan en tir an ya in kelen tur kala do pian ta na thla lak theina tu voter ID card anga sia photo booth hun ani bok Swim malana noya yang khole tu ten EVM mandan ang shia chiana alman chin theina turin Longkai Deputy Commissioner Office Complex model polling station was sai ania eta en EVM demonstration le voter ten zona nei sang ta selfie na kalpuya ni dona office sun chuna do piang tan pan thei reng ani ang te ba ka hian Longkai district chung India khole tu kum som pret ling chin electoral role an chuan vek theina tur le vote nei chin in thlan na digla thiang nim taka vote an thak theina turin malak na sang kalpui zel tur wa man ani bo Longkai independence day sani somni patum mandan tu rel ani toleni kan Longkai DC conference hall deputy commissioner Charles Lamek tu pu abaram berzi kiti hovian Longkai independence day sani somni patum mandan tu rel ani ya sarkar official te political party le po sang IOT antel ani chairman pu abraham berzi kiti chuan member kal khom telom na thu soyen Longkai district ramne poi mo man chin dan tlang puya tar langa sani somni patuma independence day mandan tu soi ho nen sport discipline chen kate independence day sani somni patum pualen elna boss yan din na po thir ho ani meeting chung kumin independence day lom nei central wele playground of gas ni som panga sani somni patum jingdar le chan ve man ne se tin rela Independence Day lom na ceremonial parade bo sai thati ni en ro man siam turen parade sub committee adin hala Independence Day lom na ta na thil poi mo sang bo zuya mala turen technical committee din ania department le to mai pol ta ka wa mo phuna sang ha ani bo Independence Day ni ya sarkar office dir na in la sarkar quarter sa ta nam pon zar vek turati ania Longkai ka puichunga dam do in pathum district hospital Longkai Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital Longkai te chomdo na in Lairam Mother le somte district jail Lairam Rescue Center le Gili Dropian Center ate Independence Day pual tran puina thil pek le ni seti ani kumin Independence Day lom na puala torman boss ai deal tu sport association pa ne Longkai district football association le Longkai district badminton association ta deal na chu remti sak ani bo DC anime minister in ADC how to te ako District Council and Minority Affairs Minister Purba Romoy Roite Chonzir Tomni Khan Secretary Conference Ola ADC Pathum Marathon District Council Chang Marathon District Council Lalaiton District Council how to te akoma ADC te chu 6 dun hoi oman niangin anam chana le chan vote tu te department le state sarkar an ngai tu sakapoi mo thu soin Mizoram sarkar DC anime department le ADC te mason turen lung rol na le thom lo tha an le zera chulani ati District Council and Minority Affairs Minister Purba Romoy Roite chuan Mizoram Autonomous District Council pathum tel mani in real bon le Mizoram sarkar ne ran kar hasat nom chin ta chu chin fel puyatum thua soi bok ani ADC pathum tan hena Mizoram sarkar in budget atanga lo pek bak ma sona na thona tur sumom lo thu soin minister chuan ma sona rural din na ta na thona tur project siama athayang anga sumzon arot bok ani Chutko mahin LDC Chief Executive Member Puvizir Sang la CDC CM Puro Sik Mohan Changmaten Anhuam chunga sarkar na top group A le B post work no kana tur laka har sadnan to thuan soya asing mon changma chon ADC hnuai thok tu ni nei nang ta chu hlowa po inang tlang sa thati thu soi bok e tut ko ma hian ADC pathuma CM te EM le ESM masat le Dr. Rozama IS Secretary District Council and Minority Affairs pulan mun sang an te ADC sia ha pu abram berzi ki ti Longkai DC Charles Lamek tu le official dang te antel ani Central Wale shoi tu ten batchuang pui to in rat lang tan hena tan pui na thil pe kan hlan
Central Wales Roy to the Chancellor Tom de kan batruam pui loin an fe chuaka Central Wales Roy to ten Vice President Pueblo ro thanga hawa fe chuakin General Secretary Pu Joseph Luming thanga chianza Assistant General Secretary Pu ti alam sang le CC member paru ten kal anim batruam pui ani Bangladesh atanga ratlan omtene ning kom hona nei ani ya ratlan ta tan tan pui thil peklan ani bok in ratlan ten har sanel tan pui ngai na sang sang an thlen ta chu Central Wales Roy to the chuan ma lak zel tur thu te ratlan ta chu long tla je sik chunga nom chuan mani thu om hun son ko lo tur te khatin ratlan ta statistic chu batruam pui Wales Roy to te ne na report zel turin an ti ani he huna hin wele golden jubilee pula malang no saber ni turin batruam pui sapet ko ta sa face ang tur lung phum chum pui abla ro thanga Vice President Central Wele na phum ha lani Futsal mangain elna Vinco Cup honna nei ani LDF Futsal Committee le Adolescents Medical Group te wasai Vinco Cup ni hani zan tan TDJ Futsal Ground ka ka pul ga honna nei nei ni puar bala honna CEO Vinco Construction chuan hong Kualiam puar banal honna CEO Vinco Construction chuan longkla je sukan tho tan zo no etianga thalai te le kum upalam de ta nen ti lem na hun an bo sei te chulo ma ti thu so in Vinco Construction ho tu ta chunga lom thu so ya thalai te churi ho la ka film zel turin a cha ruilo in fiam mi thatak la be seum tak te ti chet thina wangin ruilo la kai nam hoi lo tu le tu mumal taka na ya malam pana kong zo zel turin kal khom ta chu soma in kel tu zong zong ta chu du sakna hlang ngal anin Vinco Cup Futsal Tournament in Komi Pusil Machua Chairman LDF Futsal Committee chuang kai tuain pula thatruang secretary LDF Futsal Committee me atangin report kan bo Vinco Cup Futsal ani ta chualia khelnein velestin atangin duza zatel thai ani ya in elni category pania chenni in open category le kumsom thum panga chunglam huang tan bua sai ani in elna tel tur hian open category a team som thum panga le kumsom thum panga chunglam huang team som pakhatin ningan peluta in elni hin ka ma khel hal ni in august nga a final khel thei tur rawang man ani long class scan special summary revision of electoral roll chungchang ani nizam ta legislative assembly tan ko samye somni tum nei tur tu Rasken special summary revision kalpui tur chungchanga thothon ni khan long ta je suka political party sang tomngai por ko hran roi tu tele chanchin bumi te chung deputy district election officer Pu Abraham Bairazi ki ti hovin office champaran trukhom Pu Abraham Bairazi ki ti chonin thlan na fel file athiang nim aum theina electoral roll declaring tang ne poimo te soin electoral roll thar siam tu ra thun rongai pai ngai le siam that ngai te tan kumin gas ni atangin thelu na hun hon ani dona heta in political party tlomngai pole ko ran ten thanem ngai taka malang nan kalpui chuan electoral roll declaring tang ne na tang kong ro su hle don ni tia party pole ko han ai o kal khom ta chu thei top chu thok pui tur na som ngal ani election officer put the nil chona ma chuan bud level agent ni phung len ti tur ta soi fian bud level agent ta chu bialo ta pui tu tangkai ta kan ni rualian electoral roll a thun le pai chung sa apon tangkai hle don ni tia bud level agent ta chu political party tan vote an in a polling station hom chunga mi ngai an ru tangai thu soi emle tan pui sa ni som ni pathumata electoral roll siam thar tu ra hian thun paile siam that ngai ta ti felna scan special summary revision chu gas la chung kalpui ni dona electoral roll thar chuk che barne le sa ni som ni pathuma tlang zar tur ro man ani eun ankal khom ta chung shet thiam la an nei ta zot fein malang na ta na so ya nong ka ji ka ra sa san ta na me ka wangin electoral roll siam thar tu tum dang song aya pin ko angai tu ko sai lang ani LDC huam chung village council pasria by election nei tur in bo sai na kalpui tran ani Mizoram State Election Commission chuan lai Tamasi Council LDC Noya Village Council pasaria mun rok no khanana by election nei hunatan tathara ogasi somni pane sang hi somni pathuma ruat fela ABC by election tan hin bos nei sang kalpui ngal nei in thana boipui tura ruat chuning ani khan long kla DC conference ola in thana boipui dan tu zerti na pe kan nia he hun kai shoi tu election officer pu denila chuana ma chuan in thana fel fai declaring tla kom thainan in than boipui tu ten theito pan chua poi mo thu soya Master Trainer Sub Deputy Commissioner Panei Pu Samuel Onal Soma Sailo le Dr. Doris Sore no biten shet tu poi mo te zertirin shet fialo omte in shil fiana hun man ani by election ni LDC no VC pasaria general seat pasari la reserve seat pakat no khana tu ro manania LDC hom chunga ngalim lui dumzau tlang ka ke chua chamdur tlang chu long tai electric van long tai bazar ate general seat ka cheu no kha tur omin kon khuwa general reserve seat pakhat ve ve no kha tur om ani
he by election na chu tum te tan August ne ka sahnia somni pathum thleng ming pek lu thei dona ming pek lu te August ne sahnia somni pathuma endik an ni anga chu tum ming pelut endik na pal tlang in hnuk dog du tan August ne le sahnia somni pathum thleng hun hon ania August ne somni pani sahnia somni pathum jingdar sari atanga tlai lam dar nga in kara vote thla ka ni anga vote la te chiar ngal ni in tlan that ngai om chuan August ne somni pathum sahnia somni pathuma in tlan that aniang in tlan pum puhi August ne somni panga sahnia somni pathuma zofel turin state election commission chuan arwa man ani POL reports Mizofet filling station Mizofet filling station perol ms liter ka cheng som ko pasari le poi som riat pasari nin tungkar chung liter sing ka sang ni ro thleng tharan na ya free sale pek chua ani petrol xp liter ka cheng za pali le poi som li paruk nin tungkar chung lo thleng tharan nei lawa free sale pek chua ani diesel hsd liter ka cheng som riat pali le poi som nin tungkar chung liter sing ni sang ni lo thleng tharan na ya free sale pek chua ani Mavula filling station na petrol ms liter kat cheng som ko pasari le poi som riat pasari ani ya tungkar chung lo thleng tharan nei lawa liter sang li zaria som ruk ral chuan in free sale pek chua ani diesel hsd liter ka cheng som riat pali le poi som pani nin tungkar chung lo thleng tharan nei lawa liter singa sang ni zaruk som li pani ral chuan in chanchen bo sei lai thleng in diesel hian nei lo ani Evro Trauma filling station na petrol ms liter kat cheng som ko pasari le poi som riat pasari ani ya tungkar chung liter sing khat lo thleng tharan na ya liter sang sari ral chuan in free sale pek chua ani diesel hsd liter ka cheng som riat pali le poi som ni in tungkar chung liter sing ka sanga lo thleng tharan na ya liter sing ka ral chuan in free sale pek chua ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chuin MS Kuma Gas Agency eng bolna gas 14 kg buzaruk somriat pali lo thlengin commercial gas lo thleng tharan nei lo thum chanchin bo sai lai thlengin electric venga eng bolna gas system mek nein lo thleng le tur bai sei po electric venga le chan mare ata sem chum som tur ani yang tundin mana eng bolna gas bu ka cheng sang ka zani somruk panga ani ya commercial gas bu ka cheng sang ni zanga somruk ani Kati zong hatungkar chung along ta dia sekati tlang lang sa zual kan thlir ho te chu ani